Kandam chiang hamo, kong hi ko lang Dipa ni thei thum, kong pang thar ngai ti ding in kanin som chan ha, mai un chabor kasi. Ni purely mangkien kukar ka daw na ka SSPC leili an thi, mai thal zun som thum ling an lak I pakhat an tlai. Chim Brotherhood chung tal CNDF le tang ti phunha ni an rak lak mi, chiang ram falam kopi lak thanding in, ralam sial mi SSPC ral kap le, chiu shem tlai phunha chu December ni hlei khat chu na khan, falam peng ti purely mangkien kukar ani kap tia thai si, Chukadaw nakchan chung SSPC ral ka playli an thi adang pasha ni hliaman tuar chupin may thal zu som thum pakhat an lak adang pakhat an tlai kho SSPC ral ka pol chu chuka pong kam shong anumri kau tia thai si kadaw na kong he petlai in ral mai a ummi ral boy pakhat ni Kadaw nak chu kan ho atling ngai SSPC ral kap sin in shem nam tam ngai kan lakpin athimi song antam kap ni kar kadaw nak chan chung SSPC ral kap ni ral tuk nak van long in an bom na na in kan ma lei kan himri dia lungmali phosa achim falam khopi lak thanding in SSPC ral kapul chu ral lamhun hi ichan in an rakai Webala lay in arakai mi na he kan ikap taingin lay in arakai mi polzong varan lansang tia ral mai mi ral boy pakhat ni achim chap Thantlang le tidim SSPC ral kap minong pathum ni CDM anpua Chiang kul thantlang le tidim khopi chung SSPC ral kap minong pathum chu miaw hai shwenak tang umdu ti lo in Daw than nak shem tai panha sin CDM antua tia thai si CDM atua mi na hi thantlang khopi chung SSPC ral kap chung in minung pakhat le tidim khopi chung shambun SSPC ral kap ni na an si tia twamba ngei tung na sin in kan thai tidim khopi shambun zanhi somru kwa in laleng puya le min cho teng ha hi December ni sha khan PDF zolan sin CDM antua tantlang khopi shambun zanhi somru kwa zong in minung pakhat ni December ni hlei khat CDF tantlang sin CDM atua ve tia thai si matupi khopi SSPC ni vanlong in bomathak chan Chiram thlang lei chim brotherhood le rakhaing ral ka BULA pukom hani an raklak mi matupi khopi SSPC ral kap ni December ni hlei ni chun swimir lam hlei ni le minute pali hlei ni le minute pakwa le hlei ni le minute hlei nga hlei ni le minute pakul ral tuk nak van long le thiri phur tu van long in boman thak ya thai si kuchung boman thak na in ral nak le lo fiang te in thai kho asiri lo na in mi pi chu an him suban tuk thiam in chun swimir lam hlei ni le kul jong Thuri phur tu van long ni voi khat boman thak than kia tol chungmi pakhat ni lungmali phosa achim SSPC ral ka pral tuk nak van long pathi na hi magwe ya fos in arak chuak mi NCE khuchung voi thum tiang boman thak tia achim chap Mizoram kumtling lo ngak chia afir tu vaipa antlai Mizoram ramkul aizol penkom chung a ummi Samlu khai kumtling lo ngak chia pakhat afir tu vaipa chu aibok khwa shwai tu pol ni antlai kong Mizoram tol chung thongzap nak ni anlang ter alwan chia December ni sha khan Central YMA shwai tu pol le Kulikon Police Station duty mi palik pol chu samlu khai ngak chia vaipa ni afir kong an thai nu rang in ahmun an vakal chol vaipa ni akhal mi amoto hi aibok khwa achia aibok khwa shwai tu pol ni ama hi an raklai chunu tongba ngai tu palik an pe tlai na kong thai si aizol SP le ADDISP shwe nak tang a ummi palikpol ni hakchia fir tu vaipa chu ren rangte in aibok khwa duty kut in an lak
kumtling lau hak chia a fir ruang a fakdeu in dan tatnak birding in Aizawl police station kut a an apchan kong Mizoram thongjamnak ni an langter Central YMA ni an chimninga chun vaipa hi Aizawl khopi mi kut a riantual mi a si I tutan hi chun aboi ni na ngakchia firatim asichang tia an chim Tunain tari peng ka daw na ka SSPC kuling an thi Tunain tari peng a ral kap thazang chabding in me khopi in arak chuak mi SSPC ral kapol chu tol chung thlam lai phuni an ka na cha a minung tam ngai an thi kong paka phani an chim December ni hlei kha Zinglei Thawngchimnak pasha le chiu shonga khan me khopi in kanain tari penglei a arak chuak mi SSPC ral kapol chu Valamu khokom nyaupin kong khwa an phan a tol chung sham tai phu ni lam nei te in an ka na kong thai si SSPC ral kapol chu motor pasari in an rak chuak I motor pathum chu tol chung sham tai phu ni fak ngai in an khen cha a SSPC ral ka minung kul liang an thi I Adang pasha shong ni hliam hman tuar tia ramthan pa ka pha ni an chim chuka daw nak chu tanin tari ramthan pa ka pha chun su peng pa ka pha combat force dragon squad DNI drone arms KNLA battalion hei khatle tol chung sham tlai tangti phutna ni an kalpi tia thai si Shebo peng a tual chung mi thilri a fir tu SSPC an ka na I minung pali an thi thilri ang ei tu sin a an pek than sagai ram than shebo peng chung a tual chung mi sin in Hachang tuan nak se a fir tu SSPC ral ka ple pu so thi pol chu tual chung sham tai phuni an ka na cha a minung pali an thi I se thilri ang ei tu sin a an pek than kong Shebo peng pa ka pha in tuambang mai tu pakhat ni achim December ni hlei khal zana khan Shebo peng mi chin le ji kong le pu so thi khwa in arak chuak ni SSPC ral ka ple pu so thi phokom tha jang kul shong chu ngai le kimpia khwa a an lut I tol chung mi sin in Fachang tuan nak se pantni an fir tia thai si Theory fir tu SSPC ral ka pol chu Shebo peng pa ka pha PDO le tol chung sham tai phu ni lu hno in kan ka na cha a kapni kar ka daw nak swimya lam pakhat luk arau I SSPC ral ka pali an thi chupin a fachang tuan nak se pantni lak a pakhat le cycle pakhat chu angai tu tol chung mi sin a kan pek than hia Shebo peng pa ka pha in tuambang wei tu pakhat ni achim Kumli leng chung a SSPC kut in tual chung mi thongli zanga deng mang annun na kaliam SSPC ral gap ni sham in nol ngai nak anlak nu in kumli leng chung a SSPC ral gap le an kot bang shem lai phana ni tim chia mam te in tual chung mi umnak siang in le si zung na a chung lei in ka daw nak voi thongli zat ni an tua I Nak chiatal in tual chung mi thongli zanga diang mang annun nak aliam changkong NUG chawza ni an than NUG Ministry of Women Rights ni chaljin an khom swat ning in SSPC ral ka ple an kutlang sham lai phupol chunglei ka daw nak ruang a kumtling long phak chia Zaria somsari paruk dal in tual chung mi thongli zali somsari annun nak aliam changkong NUG bunchi zung in chimnak nol ngai tu ni December ni hlei khata achim SSPC ral kap le an kutang shamlai phupol chunglei ka daw nak ruang a fezul in nun nak liam mi ankar chupin a siang in zali pasha si zung si in zale som thum kwale biaknak in zarukul lakhat arokong NUG bunchi zung in chimnak nol ngai tu une phonglat ni achim chap Chupin a abu in thanun na voizali somsari panga antua I swal nak ngai lo tual chung mi thongli zakwa somruk nga anun nak aliam chu chung a kumtling lo ngak chia changa somruk khatle nu zaria somriat ni na ani talkong anlang tar chi Subantuk thiam in SSPC ral kap ni sham in nol ngai nak anlak nu a
sham in ral ka pa lu tar tong mi an di lak fon khong khazar ruk som sari pariat an I tual sung mi thong som thum thong khaz som ria ruk an tlai na tia zathan a an lang ter Chau Piu Peng a SSPC ni chunglei in boman chak I Ralshal mi tual chung mi pariat an nun nak an liam Rakhang Ramkul Chau Piu Peng Ngalong su khokom ngalong su khwa a SSPC ral kap ni December ni hlei khal zan swimia lam pasari reng lawa khan chunglei in boman sak I ralshal mi tol chungmi parriat anun nak aliam tia thai si SSPC ral kap ral tuknak van long bom thak mi ruang a ralshal mi tol chungmi pangali nu pathum ti in Hindi lakfon minong parriat anun nak aliam I liam ha tor mi song Pezul in tlatlai na kanto aliaw asi tia DMG media ni alang ter subantuk thiam in alwanzia December ni sha na swimia lam pakwali minit hlai thum zonga khan SSPC ral kap ni ral tuknak vanlong in mia u khopi sizung a pangzanga bom lung ni an thak ruang a twal chungmi som thum thum annun na aliam I adang som sari paruk ni hliam man tuar tia Rakhine ral kap ULA ni an than Tuzing kan Thawngchimnak chu ma vial in kan dong tari lai lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek cheu ding in kanin som ha